igama lami Dr. Dlamini Mthandazi. Mbona khona ekhaya uJehova unamandla. uNkulunkulu akahlulwa lutho. Luke 1:37 uyasho ukuthi uNkulunkulu akahlulwa ilutho. Mbukelo khona ekhaya bonke sibabheje ngempilo yakho ukuthi wena uphumele uzophumelela. Mbukelo khona ekhaya impilo idethu usukume phansi uyifunafune kufanele uma ekhuleka umuntu ethandaza akakhuleke emendawonye uyahamba afune kuva namandla nemimoya ihlangane ingena kwegazini lakhe. Mbukelo khona ekhaya sukuma ufike lapha ekhaya kaMprofeti Dlamini Mthandazi ngikhona zonke mbukelo khona ekhaya ngitholakala. Mbukelo khona ekhaya uyefika lapha ekhaya sikugeze lapho ufuthi utawufuthwa kuvuleke ibhizinisi ivule ibe mbukelo khona ekhaya lakho kwenzeka imali 2022. Mbukelo khona ekhaya suka la khona uzongiphupha ufuna ungafuni uzongiphupha into mina ngayiphiwa segazini lami. Mbukelo khona ekhaya bayela bakhona emakhaya masilifune ubizo makukhona ehlukumeza kancane zibuze ukuthi ngabe ubizo noma impela noma ukugula noma kuyidemoni ngoba la elibizo lokungena lolubizo sebaningi kakhulu abantu abaningi banobizo banabadlozi baneyithunywa. Make sure into engenako iyakusebenzela ephumile. Mina ngumprofeti uDlamini Mthandazi lento yangena. Mbukelo khona ekhaya and angizange ngiyibone ngayingena kodwa ngeke ngayibona sephakathi naphakathi nomsebenzi. Lento ngiyiva inamandla yasebenza njengamanje. Mbukelo khona ekhaya njengoba ngikubuka njengamanje lapha ekhaya mbukeli yebo ukuthi kukhona amandla ngathi ngabe ngiyakhuleka bengithaza ngamandla amakhulu angivele ngikhuleke vele uma oyindole egameni kaJesu. Nami mbukelo khona ekhaya Jehova namandla ngiyabukhulisa ngingumthandazi uDlamini Nkosi yamakhosi ngingumuntu ongena emanzini owaphiwa amandla semanzini uNkulunkulu aphathe ngongcwele sonke isikhali asikho isikhali esilolena esawuphumela Nkosi yamakhosi. Bonke abathakathi ababhize impilo yakhe ngiyabagwaza Nkosi yamakhosi ngongcwele ngithi kuye akamukele inhlanhla amukele umsebenzi amukele impumelelo amukele amaphupho amahle amukele ibhizinisi umendo umshado umsebenzi imali ingene kuya ayiboncuke phambili imoto umuzi abantwana ngithi ngongcwele abangakhulile bakhulele Nkosi yamakhosi ngicela abakwazi ukuhamba bese bakwazi ukuhamba egameni kaJesu usephakade. Haleluya. Ngiyayimva lento ingena ngaphakathi kumina. Ngiyeva ukuthi khona umuntu okhuluma ngaphandle kwami. Mbukelo khona ekhaya ngiyeva lapho Eswatini abangifuna ukangithize ngisephethe mfana ngokuhlala suka la khona khona ufika la ungafuthi ngikude nohluphekile ngiduzane. Mbukelo khona ekhaya lo mnyalo uyasuka njengamanje yothi uphela uthi kube ngambona ukuthi Dlamini Mthandazi mina ngimphupha lokungefika igena lento ngayiphiwa segazini lami. Mbukelo khona ekhaya ukuze uthole into enhle empilweni yakho ufuna ulahlekelwe ukuze ube ngumfazi ukuze ube ngumfazi lotshole ulahlelwa yini ubuntombi bakho ukuze ube nemoto ulahlekelwa imali ukuze ulwazi kumprofeti Dlamini Mthandazi ufuna uhlekelwe imali. Mbukelo khona ekhaya nesikhathi sakho nekidzela kwakho usukela ukukhona khona ukuthi ufika la ekhaya. Mbukelo khona ekhaya I promise you uma ngikuthinta ngesami isandla bekusho ukuthi ujika kimi ngikuthintile ngesami isandla noma ngakunikeza iwasho ngikukhulekele ngihlole ngikunikeze impilo ugezeke uphume ujabulile but Prophet Dlamini Mthandazi ngicela ukuphuma ungibeke isandla zakho kuphi la ekhanda lami. Ikhonto ekhona ngaphakathi kimi mina ikhonto enginayo. Mbukelo khona ekhaya noma wayibone ngeke usayibona. I'm telling the truth ikhonto enginayo yakutshela mina ngeke ngene emanzini kanje. Ikhonto enginayo segazini lami khona into esebenza khona into engikhona nayo ikhaphe emazulwini into ngayiphiwa ubaba sezulwini ngayiphiwa uNkulunkulu ngayiphiwa ngabasekhaya umama ngayiphiwa ngasekhaya ngithi ayiphiwa ithunywa zalento yasebenza laphakathi kumina segama kaJesu mayisebenza nakuwe. Mbukelo khona ekhaya lo buhlungu sobuzwe impilo yakho ngcwele nzima nyamana le uvela ukukhanya bese uyaphumela bakubize sebenzini ufuna kwenza CV bakuphe neimoto bakuphe nemali uthengele ibhizinisi yakho. Mbukelo khona ekhaya ufela ekhaya futhi uthola iwasho kuvele khanye konke okufisile. Mbukelo khona ekhaya siyakhuleka thina abantu kaNkulunkulu moya oyingcwele Jehova namandla Nkosi yamakhosi siyakhuleka mdlelo zomhlaba makuvele ukukhanya Nkosi yamakhosi uNkulunkulu aphathe ndawo zonke mdlelo zomhlaba. Ngicela ukuphila ngicela insindiso uNkulunkulu aphathe Jehova namkhwesa bekanye qela Nkosi yamakhosi yehla sezulwini loze namandla bakhanyisele bafuna umuthi bafuna iwasho bafuna impakamo bafuna phatha amabandla bafuna bazomabhizinisi bafuna umshado bafuna ukwenda bafuna ukulotshola bafuna kuganwa bafuna ukuba namakhaya bafuna ukuba nebhizinisi Nkosi yamakhosi bafuna ukuphama ikhundla emsebenzini bagula babhethe ngamakhanda babhethe ngamehlo babhethe uhlangothi ukuhlumisisa ukuhlumisinye Nkosi yamakhosi akafoli bantwana ngogcwele sengiyakhuleka sangikhulumi ngegama kaJesu kuyakwenza nje wasengikhulumile mina njengomthandazi Dlamini egameni kaJesu yehla ngiloze ibonakalise uze phakade. Haleluya. Mbukelo khona ekhaya ngithi lo mnyaka lo uNkulunkulu ngathi ibonakalise empilweni yakho nakho ngathi ibonakalise ngakho uNkulunkulu menzela ini mina uNkulunkulu ngiyamkhonza futhi ngihlonipha ungasabi ukhipha imali uyibeke phansi ulunga into